bangkit na benda kita berap kedai kamakian. Bagi dah kamu bisa. Tan, stay, tan. Ay. Ay, ito. Ay. Nakabanta kinongrat bijungi apo kajela juni brokoy. Mundai tang apo ri kasi jajja kinukter. Ini HFU mentangan itu ipi kala poiru cepo ri lum garo. Mana kini kisni nakaliang jong iba Alfon bat iba komandar kidang wanyalam ya ka unit nang tay napo Garudins. Filadon kumba 10,000 ngut ki member ki belaidan bat HFU napo Garudins. Kini ka seng kala nang yan bat ka jingdong jong ka seng ngan itu ipi ka day ngan itu ipi ka jinkerman nakabentagi nong song snong jongi hapo ka rigabe jongi bat kumjo nakabentagi nong rap ki jongi na so ban ai kublai ya presiden bat sekretari jong kani ka seng kide ki perlok ki bayan ba ki bajurung yami bajuan sepo office jong anak oi ka por bani keren nakabentagi jingi jongi nong rap bat kini kira orang ba oi pi bla tersang bat trai sitong sisa nakabenta kumlo menginang la bannya pentelun ya diski kepada benar skin orang masih yang ini kau ikut ba ke directorate office jongi kadai ke sekretariat jong pinongra ngadi tu epi ngadu banga silti kum minister jong karap karyang keli lagi ni parlok kasukna ka jenjari ki bandrung hapo directorate office sakali nati mencua ngan itu ipi kalau nggak bah bagi nomor kini kendu iki officer bagi officer gidon da kata ke jingmut ke jingberkat lada wanrung ki nomor lada kikeli tokit sepang ke skim lada kanu nu jingrap ke bagi don kam ki officer mun itu ipi bun bagi kerngah bagi yang umdal umpatai dan nomdan kata ke skim klam batai syai umdal bat teng nomor bumi yang tu po office da ke jingyamran dai nam dai kata kali lagi ni HFU andre nga nadu mga safety nga no ipi ngong tong ini trailang na kerpali ko officer to ya trailang bak kinorat kijong batay ladadan dan tagaskin na ladap ban implement lani dang don skim bangin train nga banta ban rap kinorat de ban batay ki umday ban sube umdo lani ban chuong umdan dang adawi umdan ladap ne endang don nga iba kini iki baro nga itu ipi mata kini gi light house nam kajing kala kabidai bat kajing rap kajing riang khamtam kinong rap gijongi iba keleng nga itu ipi ikot banlek program na kabenta ban ya don lang ringkat kani ka than di boy le kala de kawai ka bangala turwa laong iba karbuki ru nga itu ipi menta dang katukan ni benai syo bangin yo aben ni tuka second wave ngadang wan nang te po nong lada bandan ko program ko be ni kat ko gini na kabenta gini ki organic ki product ki bapani da kinong sang nora ki jongi bangalang dang wan ngan itu ipi mencim stam shatay siya po sulidan kabang ayo aban kit biang kumto daga ko mukham kya to po sulidan bakya ba ki ay nga de ang mudan kit mo da bala kya ba tamaw ipi ko momentary hapkit ya kajikit ka bakya ba Tingidon kami yang kinong rap, ngidon kami kipay ba, banay ka jingit rin lang. Kanang bangin kit kaya taga jingkit. Kan penduna pat ka taga jingkya. Lingba, digitang ka jingit rin lang. Yang kajonga nga skoban ay kublay siya. Ya pilang pay ba baro. Hamtam din ka thain ka ba ngiong baga Riboy District. Kadai ka aspirational district jong state ka jong. Kadai siya ka ri ka ba ubulay lakar ku. Syubalat usambay kum to. Kipay adin ka to kan ni. Ulaman. Kadai kata kendo ka ba ubulay lakar ku. Hang niya po pelaw bang yadon mentar upay ngidon giting so. Kinapay suway kinamlak kumbalong siya po Riboy. Kaya kapadan kampat yang ingin mentah kalong bangin pendon kamhok, bangin tray sitam, bangin sotu, bakata ka jingkerku ka jong belay, gidon kam nga mat pendon kamhok ita. Dahil nata ka daw mentah ka singingan ito ipi kumbalaong di kirang ba, syupun yang nga mentah ka ito kanisngi, banyawan bandar ka ini, nga sintip ya ka program, ban peli ya ka yo organik, nga labiang di ngalawan.
Balai ingin itu ibida don kam banuan support office banbu appointment hap up ya omnya kenduk kalak ban plop no program ru. Ban ngam don kam tang dak pun ulah biang baik. Namar ngikwa ban trei ban ai jing syakri ke bahatam jadi pai ba nong song snong jong ke state kami ke jong. Kata ka dei ka nong rem jong ke ni government ke jong ni. Om dai bang institution na port sekretariat latip lot. Hari yang ngar don yu mi yu thong yu. Ndawan hi kum ni la ka jong ka mat nong ipi ni su thu ya ka jing ni jong ki pai ba. Lada pimla ban lek hi ngan itu ipi kalong ka besok na port sekretariat ban su sign ye ki pai ban su keren. Andai dalek kum ni ngi kenduk mat mat.